Der dora nivea helke Irane nikarin khwarina heuche bo malbaten khweda bimbikin. Ahmed Ismail Zade, berpirse ofisa bashtir kirina khwarinan ajivakeya vezareta tenderustia regime, tevi ishare kirin bi bilin buna nirka khwarinan li Irane. Ragihand ku bilin buna nirka, beshek jivan khwarinan bireje ek zedeye. Kuji dehika yek heta pesha chivaka Irane shiana malia kirina wan khwarinan ninin. Hervisa navbiri Ragihand ku peka lekolinen salen bere. Siu penj heta chilu penj, li serseta malbatan li Irane khwarinen vek pinjar u berhemen shiri, bisedema hejariye kemtir jibere bikartinin. Akhaftinen vi berpirse regime li haleke deye, ku nirka hinke ji khwarinan peka amaren regime du heta sekat bilin buye. U khwarinen vek birinj ku khwarina bingehin akhelke Iraneye, u hervisa gosht u hinek khwarinen din. Bigele gilek kem ji aliya ken hejara chivakeve, ku zedetir ji nivea chivaka Irane li khwe digre, tene kirin.